Epa lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri Imperioaren kanpaina honetara, eta azkenengo atalean lortu genuen hau zuntzitzea eta Bloodborne Gaztenen fakzioa pikutera bidaltzea, eta orduan Emperadorea kanpoan denean bidaliko dugu Horrantza laguntza eskaintzera hemen gauden Baltasar jentekin armada bat sortzen. Izango ditugula bi morter eta flagelante unitate bat ekonde vampiroen borroka azteko. Hemen hasi dira pairatzen Silvaniakoak desgaztea, eta agian egin dezakeguna da Burgon armada txiki bat atera, zenbait zonalde gure ganatzen jartzeko. Esaterako hau zuzu gauz berdina dutela guztiek, ezta? Handien konta bonifikazioa monstrua eta monstruera, Following Sigmar's path. Vale, ezin dugu esan gehiago egin. Eta rekrutatuko ditugu hemen flagelante unitateak hauen kontra joan alizateko, eta gian konde vampiren kontra goazenez They will be judged. My order agrees. Horrantz Leopold Horrengo xau, gero xatuko gara ona joaten eta gero ona. Vale, de regarren nivela, eta haren bai txanda pas. Bueno, Kalfransekin agian beste zeus ere egin dezakegu reino fronterizoetan dauden orkoak akatzea, eta zenalde hori behintzat gizakin ere ipotzen esku egotea. Eta ipotxak eta Bretoniak hobelukete Heinrich Himmler hortik kentzea, jo. Gringosi dagoeneko mugitzen. Benetan. Gora usten diogun bitartean ondo gaude. Greetings from Sigmar. Midela. Ongi. Ipotzak.
What does the Emperor bid? Tanke bat moduan jarriko zaitu. Galfranz, I see no other option. korrika etorri Move! honantza. The Empire. Approach us, friend, and make your offer. I will. Vale, eta hipotzekin. Glenrod! Greetings, honorable ally. Vale, ez dute zer nahi. Next in line. Hori horren zait. Eraino gongo dira hemendik, a ber, Let us begin. zuko mugitzen Sing battle hymns! horrantz esploradore moduan. Jakiteko ean ondauden Drakenhof Emeretzi. You summon me. Abergein. Who calls? Forward! Rumbo. The Empire. True servant of Sigma. Faith shields us. To battle! My journey begins. Purge the heretics. Vale. Esterla. So, it is good to see fellow sons of the Empire. This Do not mock me. Warrior of Sigma. Honored to serve. Protector of the weak. Asamblean. Horrengoz ezin dugu zer gehiago egin. I disobey. Bargulfak. who calls? Come then. Only Sigma's. Yes? What? Come then. Only Sigma's god, Ulrich, can judge it worthy or no. Right. Ea Manfredek zer egiten duen. Ever vigilant. Grunburgo nahiko ongi defendatu dago. Haren joan beharko gara, utziko dugu Tempelhof edo Drakenhof azkenengo. Zeratuko gara beste zonaldeak gure ganatzen. Ea zer gertatzen den. Baina Estirlan, esken nire laguntza behar duzu, Oso ondo Estirlan. Oso ondo,
Estirlan pikutara. Greetings from Sigmar. Hori nirekin ez sartza. Cleanse the Empire. Ona, Shield of faith. hemen. Now, who calls? I am in ascent. Wind of Shammon, I will. Zuekaren digitzar honor. Yes, that will Nahi do. bat izango delako. Praise be to Sigmar. No. Champion of the faith. Sigmar Alright. is with us. Non ez. Baina... Yes. Ezin dugu ezer egin. Baltasar mugitu da. Yes, my lord. It is for the best. Zo eskorrik honantza. I will marshal the men. Sigmar lightens my steps. Sigmarite Arch-Lector. Make haste, men. Is it time? Edoren txanda, pas. Estilan ez zuen gurekin negoziatu nahi eta segertatu da joan dela pikutara. Donde vampiro en contra ez deñor joango ni bakarrik. Show me the accused.
Onwards! Servant of the faith. What? On march! Moving off! Amen. So, Defensa. that will work. Ahora. Juango ahora. I am ready. Are you? Yes. Hemen apur bat sendatzera. The nation calls. Karfano sendatzen dabil eta hemen ez dakiz zer gertatuko den. So, my hand hovers close to my blade. Utter your demand before I raise it. Who calls? The Empire. Yes. It is good to see fellow sons of the Empire this day. Yes? What? Lord of Bretonia. What? Aye. Zulrika! What? Yes. Hail to your Emperor, manlings. Sure enough. Ha ha! Kislev. So, Deliver your message. Orduan. Thou darest. Zufa. Wanrag. Welcome, men of the Empire. Dute nahi. Protector of the weak. Ez dakiz zer egin behar dudan orain. Laguntza eskatu zertarako. Konde vampiro egin dute beren ahazte borrazte eta dena joan da pikutera. Friends of the Empire, come. Pues Bretonia ere... Ez da oso ondo. Midland... Bretonia ez dakit zertan zabiltzan. Baina eske konde vampiroen arazo handia daukat.
Praise be to Sigma. What have you to say? I refuse. Yes? To battle! True servant of Sigma. Orain ondo geratzen den jokaldi hau. Vale. Sigmarite arch. Vale. Awaiting orders. Vale, 8. nibelea. Baita hartak jongo gora hau. To the provinces? Tanke bilakatzen. The nation calls. So, Hori alde batetik. the Empire. Segia mugitu Sigma compels us onward. arrantza. Ready. The nation. Aberheim. Defentsa gehiago. Aldor. Reikland. Ez dago txarto. Verminteneko armada horiek. Asamblea. Zenbat behar ditugu. Bale, urrango txandan. Vale. Gauzak egin behar ditugu kontuz eta pizkanaka. Vale, hor zorrekin historia, esatuko gara beste vampiroak atzen, edo dena delakoa. Bestek ere ez dute laguntzen, ez daki zerbaitik.
Eso. Archlector. Eso. What? I accuse. Ongi. Champion of the faith. Ever onward. Arresiak. The Empire. What? What? Ready. By the comet. I am France. They will obey. Venga ya. Who calls? I will listen, but my time is short. Yes? Come then. Only Sigma's god, Ulrich. Sigma's will! What? Approach us, friend, and make your offer. All right. Esta la ve Approach us, friend, and make your offer. Agreed. The clara. Empire. Welcome, my countrymen. Who calls? Come then. Only Sigma's god, Ulrich. To war! And what can the Dawi do for you on this fine day? Yes. Anad? Welcome, men of the Empire. Vale. It is time. Ufa. And what can the Dawi do for you on this fine? No. Etxeke lagundu zezaketen apur bat. Ready. Onward. Yes. Welcome, friends of the Dawi. All right. Kislev. My glacial majesty, Katan. Pick up the pace. I command here. What orders? Vale, chamba pasa. Manfred Bob gazte madarikatua.
It is good to see our ally. Bueno. Naiz gudorrek tara joango. Ready. Hunt them out. Praise be to Sigma, Oh no. true servant of Sigma, ready to serve. Sigmarite Arch-Lector, Zazpi sortzi. champion of the faith. Vale. Yes. Fight for our nation. I am Prince and Emperor. It is time. Do not waste my potential. I serve Sigma. Bueno, pizkanaka, pizkanaka. So, greetings, my countrymen. You come in peace on this fine Marktag? Come then. Only Sigma's... The Empire. Bueno, zuk hori lortzen baduzu hobeto. Yes. Eta...
ongi ongi. Welcome, oldest friends of the Empire. Let us begin. No peace, just war. Who calls? By Sigma. Tonight. Bring me to my men. Now. So, summon the Elector Calus. You summon me. Ulrich's will! I am ready. Are you? Horrengo txandan. Vale, bitzanda. Ondo. Eskerrak Morenburgo nahiko abestuta daukagun.
Señor Todopoderoso, el Here to serve. Vale, orbitando. The Empire. Vale, menos B. Praise Sigma. I am the Supreme Patriarch. The nation calls. What? Do not waste my potential. I command here. Vale, voy a invitarte a... Marimorro. Protector of the weak. A ver. Ever vigilant. Invitando. Is it time? Men, we must Alright. attack.
nation calls. What? No. All right. Approach as friend and make your offer. Mira, Yes? Approach us, friend, and make your offer. The Empire. Sigma's will. What? It is good to see fellow sons of the Empire. oraingo zentratuko gara Yes? zonalde hauetako konde vampiroak akatzen. I serve Sigma. Vale, txanda pasa. Vale, eskonde beharko dugu. Friends of the Empire, come. Vale. Greetings. All you survey are loyal. Vale. Bueno, magoaz pizkanak agintzen. Zilbainoak ziren. Praise Sigma. Now's the time.
Bueno, nahiko potente daude. Vale, joango gara ona. Ulric's will! I am Prince and Emperor. Who calls? I trust no man. Pick up the pace. Ba, askentzen pizkanaka. So, Yes. Hemen igora niveles. Diplomazia. So, come then. Only Sigma's god. Yes. Aye, am Iron Fist. Some call me a king. You are welcome here. Sure enough. The Empire. Awaiting orders. Bitzanda. Txanda bat. Vale, txanda pasengo dugu.
Taberna jarri beharko ditugu. Behintzat orden publikoa hobetzeko. Agreed. Right. So be it. Vale, badirudi berreskuratzen ari garela. What does the Emperor bid? Hemen. It is time. Mugitu gara. Yes, my Ona. lord. Gelditu gara hor. By Sigma's right. I will not. Let us begin. Very well, I will do this. You summon me. Bring me to my men. Let's go. Etorri horra. Eta aparte... Hogei. Bale, urrengo txandan. Hemen berreskuratzen gaude, hemen bai. Praise be to Sigma. By Sigma. Now, A ver... Hemen urrengo txandan. Vale. It is good to see our allies of the mountain. Ongi, ongi. Dritxo txiko dugu bakean, azak ere bai, ez azok. Summon the
Horretaz apart. I am the Supreme Patriarch. I am in ascent. By the comet. Very well, I'll move. Move? I am ready. Are you? Bi puntu dauzkagu bat eta bat esaterako. Batez ere hau lortzeko. Eso. Is Hemen. it time? I will marshal the men. To strengthen the Empire. Step to it! Sigmar compels us. Yes, a sound plan. I command here. Men, Heltzen war da. calls. To war. Praise Sigmar. This will bolster the nation. Let us move. Fight for our nation. Ulrich's will. By the comet. Yes, that will do. Goaz. Ready. Raise your weapons. It is time. Now, Joan daitezke bigutara. I am Prince and Emperor. Bring me to my men. Do not waste my potential. Bi txanda. Beno lagunok hau izan da dena, espero du gustoko izan zaizula, torrengoan gehiagoa